nibqgħu iffukati bħala Partit Nazzjonalista biex il-politika tagħna, partikolarment fil-manifattura, tkun waħda tali illi tagħti iktar opportunitajiet imma wkoll issaħħaħ id dawk li jridu jiġi f'pajjiżna u jinvestu bil-aqal, jinvestu bis-serjetà u jinvestu wkoll long term. Aħna nemmnu li l-kwalità tal-ħajja tiġi wkoll milli jkollok ix-xogħol li jkollok xogħol tajjeb, li jkollok xogħol li jrendi, xogħol paga tajba b'kondizzjonijiet tajbin u allura fl-interess tagħna wkoll inkomplu nimbuttaw kumpaniji li jinvestu bil-aqal, jinvestu bis-serjetà b'mod sostenibbli u b'mod illi jikbru huma b'mod b'saħħtu. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt żjara li għamel il-kumpanija Tolly f'Bulebel fejn kien akkumpanjat mill-kelliema l-Oppożizzjoni għall-Ekonomija Ivan Bartolo, il-kelliema x-xogħlijiet pubbliċi u l-infrastruttura Ryan Kallus u l-kelliema l-Politika Nazzjonali Ivan Castillo. Wara li ddawwar ma' żoni differenti ta' din il-fabrika u segwa mill-qrib il-proċess ta' manifattura u rfinar ta' prodotti tal-irtok u ta' prodotti oħra, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fisser li hu onorat u kuntent li deċiżjonijiet ta' gvernijiet nazzjonalisti ħolqu ambjent biex din il-kumpanija u oħrajn jiffjorixxu. Minnaħat tiegħu il-kap eżekuttiv ta' Tolly Andy Gatesy saħaq li minkejja li l-kumpanija Tolly batiet fi żminijiet tal-pandemija, il-management ħaseb fit-tul, investa u pjana sew sabiex din is-sena l-kumpanija għandha budget akbar u tista' tkompli tikber. Gatesy qal il-kumpanija ikommessa li tibqa' topera f'Malta, tant li riċentament fetħet ukoll ċentru innovattiv li jkompli jorbot l-eruq tal-kumpanija f'pajjiżna u rringrazzja lill gvernijiet preċedenti li dejjem ħeġġew u inċentivaw lil kumpaniji tal-manifattura ħalli jagħmlu qabża fil-kwalità filwaqt li tenna lil proposta tal-Partit Nazzjonalista dwar it-tnaqqis fir-rata tat-taxxa fuq il-qlieħ tan-negozji konformi mal-ESG għal 15% fuq l-ewwel 500,000 euro profitti li jinżammu fin-negozju hija ta' benefiċċju kbir għal kumpaniji bħat Tolly. Din il-fabrika bdiet topera f'Malta fl-1969 u illum il-ġurnata bbażata mhux biss f'Malta iżda wkoll fir-Renju Unit, l-Istati Uniti, Franza, l-Belġju, iċ-Ċina, l-Korea u l-Brażil. In 1969 the name Tolly was registered. 1970 we were given our first factory. In 1971 we started operations. And I think he came over here because Malta was then a newly independent country and the government's trying to attract foreign direct investment in manufacturing. He was a pioneer. He took advantage of some of the incentives at that time. But I guess over the last 50 years, we've recognized the benefits of manufacturing here in Malta. Today, this is our head office. It's our corporate center with a fantastic integrated innovation center. And we're very proud of our capabilities here in Malta and being able to manufacture and lead the Tolly Group from Malta. F'Malta Tolly qed taħdem ukoll fuq numru ta' proġetti mal-istudenti tal-MCAST, kulleġġ li jista' jservi ta' akkademja importanti għal kumpaniji lokali.